Muraho abakunzi bacu, abakunzi ba Vision of Umurenge TV1 turabasuhuje, tubahaye mwaramutse aho bukeye, nanone tubahaye mwiriwe aho bwije, tubabaza uko bumeze, buba bwije bivana n'umugabane uriho, cyangwa se bukeye cyangwa ari mu ijoro hagati, isi ni nini cyane. Dukomeza gushimira abakunzi bacu abakomeje kudukorera subscribe, like, share na comment. Turabazirikana muri inshuti zacu, muri abakunzi bacu. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi turarikira n'abandi batarakora subscribe gukandaho. Ni rimwe gusa ugakanda ukihujukira ukazusigara ubona ibiganiro zacu buri gihe. Ntacyo bisaba, iyo ubonye ikiganiro ugakoraho subscribe uba udushigikiye, kandi ni byiza, ni ukuri, ni iby'ingenzi. Kandi dukomeje no gushimira abayikoze, muri abantu, muri abafana beza, turabakunda, namwe murabizi. Tunasuhuza twigwaneho yose ku isi, n'abagwanashaka n'abakunda twigwaneho, n'abakunda iwabo batameze nka kongoro, batameze nk'iyahiranda zo kugira ngo abandi bapfe, zo kuzinzinda ngo abandi bazishanyure, batameze nka kongoro na semahoro. Tuvuze gutyo, abo ni babandi babagabo bihahiranda bazakunda ngo baramuke abandi baramuke, bagurishije iwabo, barimo kuza bakatubesha ngo bazanye yakutumba wenyine akabanyumuza iruhande rwacu, ati ndi mukobwa ngo mukurikire. Yes. Rero dusuhuje abantu bose usibye Akagara niko tudasuhuje. Nimba uzi kuri Akagara iyi ntasho ntikugereho mu izina rya Yesu, ariko umuntu wese wo mu Rwanda ashaka iyi ntasho turayiguhaye. Rero tuvuze Akagara, ndibuka umugabo ejo bundi waje hano arabiringita amashimwe, amabafure araguze za $100. Uzi uko uzi ikintu yakoze, yazabavuga uyu mucuranzi mumaze ngo muhaye $100. Kandi gahari ahantu naje kumenya bazamwita $100. Kariya gace ko hakurya kose yitwa $100. Nuko rero tuvuze $100 abantu bamwamaganye ngo ngire gutya, mbona Evangeliste Muyoboke karamubyara. Evangeliste aza yatombotse yasirote. Ntabwo wabibonye? Kandi narabibonye. Evangeliste yazavuga, je nkubaza kuri yazavuga, noneho tuje mu kiganiro nyine kiganiro nyirizina, debate tuvuge hejuru iyo Evangeliste ya Muyoboke William. Kuri mugabo William azavuga ko ari twigwane, yazavugira je azavuga niyo aza nyine izo umuntu ari byo nizawe byatu, aza tubwira ko ari twigwane. Ni gute yagiye kuvugira Semahoro, kandi Semahoro tumuzi Akagara, tumuzi yuko nibyo ariko akora ari ibintu byo gushuka abantu, ari ibintu byo kuza kuturesha kugira ngo akora za mission ziwe. Iyo ubonye Semahoro arekuye $100 abari mishariko, none kandi yarashaka kumweza ku bintu byose, kandi tumuzi homa deformation, tumuzi yo kuba Akagara, tumuzi yo gushimuta abantu, izo ngizo zose uraza ngo kuramuvugira ngo ntibamuzi. Nimba ari fanatisme yuko muvukana, we warabivuze ko tuvukana gusa ariko twareka kumweza. Nagize gutya mbona ikiganiro cya Muyoboke aravuga ngo ari ni Bugande, abagishaka bokireba kirahari. Muyoboke araza aravuga ngo yaje kwiyama ngo Abanyamurenge, ngo yaratangaye n'ubukristo bw'Abanyamurenge. First of all, iryo jambo si ryiza. Ntabwo waje kwiyama Abanyamurenge, ngo waratangaye n'ubukristo bw'Abanyamurenge, nawe ubarizwamo. Muze muvuga ngo waratangaye n'ubukristo bw'Abakristo garunaka ku giti cyiwe, akaza akavuga ngo ubukristo bwanteje wavuze kuri jeje, nkaza nkavuga ngo jewe nagaye ubukristo bwa Rozine. Kubera iki Semahoro atanga ibintu mu ikanisa mugakritika ibyo yatanze? Nuko Evangeliste aravuga ngo yarabigaye, ngo kandi Semahoro ngo ni umukozi w'Imana, ngo nta n'undi muntu uraboneka nkawe. Uriya ahubwo je mukundu numvise ni nkaho ari muri ba bakristo bamwe twababonaga cyane kiri iwacu muri Kongo, akaza umushumba akamuvuga nakubariki gari, nakubariki ngomba, nakubariki atatu, kandi wamubazaga iyo gari ugarinda wipfira utaranayibona n'imbere y'inzu yawe. None se jeje uriya ubukristo bwacu twebwe tuzi Imana, tuzi gutanga, tuzi no gukora. Iyo akora gukora ntitwari twabimwiyamye, azokore n'ubundi akorera Imana.
ariko akareka gukora biriya nuko Semahoro arakora bijya yakoze ngo abantu bamuvuge ga William araje iryo jambo nari nteruye aratwiyama yiyama ngo abantu bose aranamuvugira cyane ariko natwe mu kumuvugira twaje kukubaza kuravugira Semahoro uramuzi ikindi cyongeyeho niba unamuzi kubera iki yabonye ko bamugunduwe agahunga muri Kenya Semahoro arihe kubera iki yabonye ko abantu batahuye misiyo ziwe agahunga wamaraho kaza ngo ugiye kumuvugira ta kintu abanyamurenge bakoze kuri Semahoro uwo nguwo wavugira keretse mufatikanyije keretse nawe yaraguhaye kuri cya kibabi habe nibwo yokiguha ese wowe tuvugiye tutumuzi tudusanzwe tumuzi none si yaguheza ikibabi cyo tuma ibibazo byiwe cyo tuma atabakagara cyo tuma atabasema wawe dushimuta atari yatumwe kubagwana shaka cyo tuma atari Semahoro uri mu gushimuta abantu imiryango yayimaze kandi ikintu cyambabaje muyobokazi kese ziwe zimwe na zimwe tutavuze hari kese ziuzi cyane arazizi none uriya mugabo kuramuvugira ishingiye kuki hari umuntu wabujije gutanga Semahoro bafure ariko nimba yaragatanze bafure yo kujya Semahoro twavuze niwe kuva ku kandi ya shusho yagaragaje ahubwo yabanje kwiyerekana mu shusho reba hariya mugabo hari ishusho nyayo ya Semahoro nijye twebwe twavuze kandi cyatumye twayivuze yamara gahunga nukubera ko twakubisa ahababaje twebwe twaravuze ngo mwirinde Semahoro mwitanga rya Semahoro si rimwe si kabiri tubona Semahoro atanga $100 zigakurikirwa n'ibihigo si rimwe si kabiri ibyo twavuze turabizi akazana imifuko y'amafu afite ibiri kurikiye ikindi ku abantu bagunduwe yuko ari intumwa koko yari intumwa yabambaye imayi apanaga noneho Semahoro yari intumwa ya Kagara ubu nyine ni utumvishe ko ntuze yavuze Kongoro yaravuze ngo nibo baba bagura drone Semahoro yegare drone uvuze Semahoro uvuze drone none bohereje drone hano mu bagwana shaka turayamaganye kawe mukozi w'Imana kandi turakwemera mu mavuta yawe Jandi ariko ntiyarakagombye kuza kuvugira bari ugombye kubwiriza ya majambo yawe ngo twikunde twipostinge twienjoyinge bijuze uvuga biba yindi smart turagere n'ikiganiro cy'avuga ngo abagore ariko papa uzuvuga neza aravuga ngo abagore yaravuze ngo abagabo bose barahahajwe ngo mwisi nyine avuga ukuntu ngo ari tumaze avuga twiza tw'ubwenge hari akantu yavuze ngo umuntu agomba kwikunda ngo abandi bagakunda ukuntu kabanze aravuga ngo umugore wese nguriho unatazara umukobwa azamenye ko azopfa nabi izo ni ibintu z'ufilozofi uvuga ngo uri filozofi kandi turakubaha mu mavuta yawe ariko ntabwo twokwemera ari ukagombye kureka Semahoro turabazi ducecekesha kuvuga ibigwari n'ubundi ikibazo cyabaye ahubwo amahirwe twagize nuko twamenye mbere y'igihe ariko iyo tutamenye mbere y'igihe ngo tumutahure ibyo arimo yari gusiga kubitishije inkubitaga imurabyo tamazi yakavura rero papa Semahoro wavugenjenje busi ni ukuri pe kuvugira Semahoro nk'uko nyine waza kutubwira Kongoro kandi Semahoro niwe mubi kuri Kongoro tubona Kongoro tiyotinyuka guruka muri Kenya ubu nyine ako yoza nawe ni Kongoro yo Kongota ta Kongoro Kongoro narabonye ubwende numva kaza nyumva isukari yazamutse mbona n'amazi yo kwigabanya isukari yari kizamuka ari bubembe kurana ko Kongoro yose ruka hano kuko amadukora umukutano na Nairobi Christian wo kumushinguramo Kongoro cyo Kongoro tiyogikora ariko abagakoresha abagabo ba Semahoro bakicishahishe babandi baza bambaye kandi gasura baje bambaye intama babandi biyambika urugama batari nukuri William nukuri ntabwo tukubahutse ariko ntabwo nawe iriya opinion yawe watanze ntabwo ari reka tumuvuge turamuzi twebwe hano tubona tuza duparamiye umuntu ngo baratubwiye turamuzi kandi Semahoro dufite amakuru yo kuva nko mu mademi 2007 kuzamura ukazamura dufite amakuru ye menshi mabi kandi mabi yo gushimuta abantu tachiza cyase gusa Semahoro ikintu kimwe ngo agira ikintu kimwe azi kure kuri faranga William yaravuze ngo mu bagabo bagira ubuntu
ngo mu bagabo ariko ubwo buntu buba buherekejwe n'ibindi nyuma bibi ngo mu bagabo bagira ubuntu b'abanyamurenge nta buntu Semahoro agira ntabwo Semahoro agira kuriya Semahoro ari kubesha ngo agira ubuntu ni ukuri ntabwo agira iyo umuntu ugira ubuntu ni umuntu utanga ikintu kidafite izindi nyungu ategereje inyungu ntuzi nta mafaranga umuntu ufite ubuntu tuvuga mu kinyamurenge twebwe uko tubizi ya mafaranga ntaba yarayatangiye kuri kamera ntaba yaranayatangiye hariya aba yaravuze ati umucuranzi aze kundeba umuvugabutumwa aze kundeba niko biza bigenda yego ariko karama avuga ngo usandolari nguriya ngo sandolari ngo graspel muri hoteli ikomeye abantu bari muri rya kanisa yarari ibintu yari ko yikora byose uzarebe hari abantu batangaye kuri ya rugo ariko avuga donke ahubwo hari umuntu nabonye hari akantu kigeze kuba ruguru mbona umuntu umwe araje nyine yari yicaye muri rya kanisa yambaye ifata kwita nimba yaravuze ati ibintu Semahoro yankoreye za bintu Semahoro yankoreye none dore karavuga kuri ruga none mwene da twabonye hari abahungu bagusubiza mu burakari gusa abana basigaye bababara batwirwaneho iyo ikintu nka kiriya kigabo nka kiriya kuba arasi n'abagabo dayere ntabwo bakiri abagabo umugabo avuga ngo ari mu gukontribura ngo kugura drone ngo akabyigamba ngo nabyariye umukongomani ngo yewe ngo uzi biriya bintu Kongoro yavuze uzi ikintu ijambo yavugiye ububembe yaravuze ngo nitwebwe twishe ababembe mu gihe ca baraka ijambo by'ibinyoma niwe babishe ico gihe yari atarabamaye ikindi yamavuga wari abanyaminembwe ngo baze ngo kwemera ngo kwitandukanya na Sematama ngo umukozi w'u Rwanda ngo jewe nkundagura drone ngo zizobarasa ntabwo yavuze ngo ko ndagura drone yaravuze ngo turakomeje kugura drone bivuze ko nazijya zazigurwa aribo bazazigura arongera aravuga ngo muri bazabaze contribution yo kugira ngo kwenze rifatwe bazabaze contribution ye kugira taco dushaka kubaza rero uti turi kuri Kongoro uyu munsi William ntukazuburanira abanyamakuru tukuzi nk'umuvugabutumwa mwiza nibajeje buzima ufite ubundi buryo muziranyemo mu bugumanemwo nta rubanza ruhari kandi turabizi ko mu kinyamurenge ari umuvandimwe wawe mu muryango wanyu uvukamwo ni byiza kumuvugira ariko nyine ukareka kuvuga amafuti twese bavuye ku umwene so n'abakagara ntazoba kiri mwene so bibizi vuga umwene so niwo muhuje Yesu baramubaje ngo bari umunabiwe aravuga ngo bari umunabiwe nabo ngo nabakuru be nabo babandi bari bareke kumbaza abo kwa Mariya bareke kutubaza abo kwa Mariya natwe bene wacu nuzuvuga bavuze mwene wanyu ari akagara uzuvuga ngo si mwene wacu Sematama mwene wacu ni Makenga mwene wacu ariko kabakongoro n'abamanyota agiye kwihamba n'abamanyota n'abagakunzi bariya si bene wacu rero mu by'ukuri Semahoro si umugabo wo kuburanira kandi sinawe wari ugakwiye kumuburanira mu by'ukuri ntabwo w'impamvu nuko waje uvuga amagambo uravuga ngo ni umugabo w'ubuntu ngo kandi ngo twebwe abanyamurenge ngo ubukristo bwacu buza bugutangaza ngo niba umuntu ntuzi ko yaravuze ngo abanyamurenge nawe ubwiwe bwa mbere agomba kuvuga ngo naje ubukristo bwanje burantangaza bazavuga ngo uzugira gucyumva wabonye runo rutoki rube rwarukure nyinshi ni rumwe se rwarundera use kurabona ko ndabona wewe urunguru rwagiye kuri wewe izi zindi ni zingahe izindi zitatu nuru ko zirandeba mwebwe abanyamurenge ubukristo bwanyu nawe ziko zirakubaza ngo nawe wewe kandi ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo ntukarebe igitotsi kiri mu ijisho rya mugenzi wawe utaritokora ya migogo yose iri mu ryawe nawe kuvuga ngo ubukristo bw'abanyamurenge ugomba kubanza ukavuga ngo ubukristo bwanje abamzara ukagenda ukazamuka ukazobona kugera ku banyamurenge kandi ubwiwe wenyine niwe wavuze ngo abanyamurenge bose bazuje mu ijuru numara kuraza kubivugurura kandi kubera Semahoro ubukristo bwacu tubushiriye kuri Semahoro n'irembo rigana oya Semahoro ntanzira nimwe azohagarara mwabwo nagira Imana nawe akayicamo azoba afite amahirwe rero tureke kuza tuburanira abantu muziho amakosa ego kuburanira umuntu si bibi ariko umuntu wese uri mu nzira y'amanyanga watumwe ese tukubaze Semahoro agira akahe kazi kugira ngo atange ziriya faranga
uzadusubize cyangwa abandi baba badutegera bazadusubize iya kandi ko nta kazi kandi yewe ni ukuri muri kino gihe muri kino kinyejana tugezemo umuntu kurekura hafi $600 aneku gukora ubu uri umukozi ufite ifaranga ukora hehe ukora njyanama w'ahantu ni ukuvuga ngo atabaye aririye hakurya iwacu mu binombe ni ukuvuga ngo bazaje kuzimu ibintu ni bibiri gusa ndakuzimu utazi umuryango urayo afite imiryango oya nyine kubera ko amafaranga uko tuyazi ataririye hakurya mu binombe by'iwacu ese kuzimu wari waje akayakura bazavuga ngo bazaje ngo abantu bose babaragiye iziriba uko kuzimu ndakuzi abantu bagira ifaranga abenshi ni abayisikora abandi barakora niba umuntu ubona agira amafaranga utazi aho akora akenshi aba ari umwesikora cyangwa se afite imiryango imukomokamo nayo izi mvugo zo kuvuga ngo umuntu azaje kuzimu nje ntabwo nzanemezanya nawe iyo baba basaba aje kuzitora ibyaha biri kuri ino si kuzimu siko kose urushije kugerayo abe n'igicaha cyonyine cyo bavuze ngo nitwimba ese wogenda utibutsa uza wimbuga ahantu ukayo ikuzimu ukazagira ngo nahahaze bazaca cyangwa bagira aho baza baca ndabizi rero wibaze nawe uyu mugabo akora he kugira ngo ase yari yaje kwa kundi yaje $1000 gutyo yewe kandi bose muramuzi ngo muzakora ndakora nta kampani akoramo nta onije akoramo ahubwo aha akora ubu nyine niho hari hamutumye kandi yamaze kumenya ko twabimenye yahise aguruka kandi ari amafaranga y'amadolari uzi ko hano muri Kenya hari igihe kwerekana umunyakenya idolari ntazimenye ariko ahantu bazakoresha amadolari ni muri Congo no muri Amerika yaravuye hakurya naho hantu habiri naho mu Rwanda bakoresha amafaranga yabo urabona abandi bagabo b'akagara bamaze kumenyekana siko kubera ko bamaze kumenyekana nta kuntu hari kuza abatazi turagukunda papa uzi uvuga ijambo ry'Imana neza uzi no kubwiza ikindi uri na smart abari smart kabisa uri smart cyane rero icyo twagira ngo tukubwire ni icyo ngicyo twari tuvuze ntabwo abanyamurenge twese ubukristo bwacu bushingiye kuri buriya bwa semahoro kandi ubukristo bwacu si yarawona bupimira ubukristo bwacu wowe wenyine ubwawe urabuzi uri umuhamya wabwo urabuzi neza uza ubukristo bwacu buherereye yuko warivugiye wenyine uravuga ngo wakoze ubushakashatsi usanga nta muntu utazoje mu ijuru none ni gute ugiye kwipfobya ntabwo ganije yapfobye bejeje ni wewe ugiye kwipfobya gute kubera semahoro tugana ku musozo turagusaba ko hoza ugasaba abanyamurenge imbabazi nta n'impamvu yo gusaba imbabazi nta mpamvu yo gusaba imbabazi gusa amenye ko yavugiye umugabo uzwi ibyaha uzohanaguraho none ngo birangire ubundi hari abantu bagira ibyaha keretse none bagasaba bagasubiza mu ruzi kubatiza niho bizogabanuka wenda simbizi kamuraza nko muri Rwanda narinketse kabakarara amanitse ko hejuru ari muri Rwanda wavugiye umuntu uvuga ibintu bibiri twabishima muri cya kiganiro wakoze kandi ni uburenganzira bwacu kuza gutanga ibitekerezo byacu natwe uko twabyumvishe rero semahoro yari yatumwe yari intumwa kandi amaze kumenya yuko abantu babimenye yahise ahunga aragenda icyo kikwereka ko kandi dushima Imana uko yanatasha amahoro ariko se wari wabaza uturere twose yagira ikibazo twarabimenye rero abakunzi bacu mukomeze mudukurikirane mukomeze mudukorere subscribe tugana ku musozo w'iki kiganiro twari dukeneye ngo tubabwire semahoro wari semahoro n'uwo kandi na evangeliste William Muyoboke wamuvugiye nawe wavugiye umugabo uzi duhamya yuko n'umutima wawe umuzi uramuzi pe nta wundi muntu umuzi kumurusha kuko semahoro arazwi no mu Rwanda yarahabaye n'ahandi hose yarahabaye rero uriya semahoro twari ko tuvuga nujya nawe waburanye